Yo, akpe, mia fanya salao, gamia pom le Tɔgbui Ewenyigba TV. Yadia ne mia nkosem alo mia pom le gapopo yama akpe. Oga ko anya gbeto hia de ko vi be mia adengble kudanchi. Aba jojoma nu fiala enea alo te ko nu fiala enea obe aleke mia wo tanyani alo aleke mia wo hafi anya be nyonu ya mabe bade nyonu ya ka jojine nyonu ya makpori ano bonye ple mano bonye adema alo mademo alo avajua akpe anya topic ganda iko coffee akama mama bagano be onye part 1 na later on mia a continue na ta segoma le ayamgbea eta hafine mia Tɔgbui wajahia o ma tuna jahia ke amade ikana le puma me ikana do sonde wia ye va gana de eto ble nyinui alo wafa wo winya mo yo ka chiana nyon na ma odena le ble mama aleki na wo hafia nya be nyonu via sronwe anogbo aloma nogbo he nye topic enya jojo me domira mile akpa mene amade wonya eto kwa jojomu amade wonya jobibi kwa jojomu ye amade wonya anyigba kwa jojomu amade wonya yapopo kwa jojomu nenye be mutu ade nyonu ade yo bi adesro odo sro devi yo po nyonua nu gbanto yo wona nyebe alebe na bia eseme na nyonua alebe na bia asem na ntua eseme bia eseme bia lawo blona na mabana amaya ejo anyigba ye alo amaya jobibie onye amaya etokwe jojome wo jove amaya yapopo kwa jojome mako example de kalo fodan de kana amade ikanya nyonu ye apa gbogbo jobibima ye nutu ada ikanya nutu ye apa gbogbo jobibima ye amavea odogo la esron de demea o ten tefe de kanogo atu apa majijago son apa majijago le hai ya agbona kakaga kwe ala bana gbedidi ikana donato jobibito fa nufoma anya ada aye gberidi ikena donato enkore ajobibi nyonu panuma anya na gbedidi kenya ajo panusan no fonula ada no na opanufuma no fonula opanufu sena egbesena no opanufu denakpe opanufu chakana susu tananye ba egbevea ova dogo le tepo de kala tisi ono gbogbombe na ye be la wadave eva dogo le egbejia egbea ikpenafu na ye be community makatala oja adenkuto mi pa so la kwa mesosomo ala be na gbesese va dogo ta ameyiko de nation atenwo ba cho nyonu fifilai ye na de nyonu ma ajeji no ala be na awonya jobibi ala be na de ameyika nya eto ameyika ba gbogbo cho tome ne be na degbela ye na fama na omia yakene be won ha na degbe enyono ha degbe na kwe ba pa ma ba to so be la lemve fa godo fa tanu ya ewo gebe so na pa majijago eya ta chichia wo na nye bo no de so cha obia na gbe kude so de anchi na ye ba egbe de bia ya ikeme ga valley fio ye we bana so na fa echakachaka mi tananye be amade ikebe jojomanya eto pa jojoma yo va dogo nyonu are kenya eto pa jojoma no ji de via e vi ko jina de via pa tagbo fanai de via pa tagbo fana ne ba onu fiamla de via nyana gbala internally alo le mamameke ata nglono kakema do ashide jile school koma ba yes ya do bia nwa de fi motongi modo na bia nwo kakela unglo kede balantia kakoma tendu na bia nwo ne bina ko fa egbe pa nkufufuma na yeba na ya o ina da koji bonu ba do fupo afuto do po ya
Iha emare hato chwa mene. Ta mia Tɔgbui va zonli wo zocha iko trova yevuma. Beno va do owi kana lama no kpo. Bade anya S alonya AS alonya SS. Ta ne ba SS. Pela SS o va do gwa ojina fi kanya chromosome. Ika de vima ava zuna afutu ma dolela. Nena makwelo yoko va yevu pakpaji. Afi madena desron wa jejinia ba nanya ba jojo me fua o ma dogo. Leka ke nyono ajetube. Leka ke amale ha egbe me sonale atwapo. Egbe me onanka me sonale atwapo. Tanu ya eva hena esro gbegbe ovanele ngogbe. Tananya ba oba o desron. Yesro ne kwa jejia ba enya ba egbe biabia. Ele bo wa biagbe. Tanu ya wona nya ba ebe ya biagbe akpora ba nyonu ya ka yedere ajo nya yeda. Nyonu ye ka yedere etomo nya alo yento etome nya. Apoya ne ba mi gere fima ma mi akosara part 1 ni ya. Ala ba amoyo ka nya etomo jojomo doda sidelo shi lagbeme. Nana ko na wo wate wo chichino. Nana ko na te wo jira afi wate wo jechino. Ye ne ma ke wo lele sro de gbama. Na nya ba ajo plejo wo de wo nuwa na pe bana ejo plejo va pe la tuapo la ejire wowo enya hehe iku no na atuapo da ajo plejo wa o mata no o nu ogbo da o de na o cross lie o de na o ajo pakle echi o de na o nu echi pakle eya o de na o nu kaka eya ple ya ma de na o nu ajo ple ya na nya bo de o nu a ejire no na fi ma fi de ela bana kaka ajo na afonula eya je goma eya ma wona no gidigidi ano jo from do ta na baba nyono do lia ne ba na jenfo goma na plonya ashimbi sere ko aga konya ma dugwe sere ko aga konya ma dugwe sere ko aga konya ma dugwe ba sere shime ga jirejo wonya eya fa jojomo ne ba ajibi ya deje shidoki ba amakai yenye ha madabuku no mo no ba re nago ba na tem adeje shi jojomo ike na jojo no ba enya 024-789-4771 Dr. Tɔgbui Gbeze no ba enya ya ala Germany amlemakpoji Germany fika amlemakpoji ne ba na yo no ba ya ekekekarenchi nya anye ba na awure achie ne nya awure adwui ne nya awure ayahofu ne nya awure atopa jojome ne jwa na mara jo etopa jojome a automatically a amama mafia ba anya mami wota pa vilo alo je bo wa o mami o kaka automatically a apa gbogbocho etome apa gbogbocho tometa ne ye ba oje eto fanu wona komua amajaji ni oje pora ma ba ha echi mi o ka related to water ne ba mama betojivu amama toji dem la amagbe le part 2 ama ma de amano de kadaka ne ye ba wonto wonya wojijiba ejibi anya jojomo ye ka joye amaya to bi enya mi ko le ba ya wala hihe ama kafi o jejino wa kama da kuku jegbagba ba yetere Dr. Tɔgbui Gbeze nchi le kapomo ya yo kama la no 024-789-4771 024-789-4771 nuya ka sro na fa gblam nuya ka na mi so hew mi gana da sro na ma gidigidi akala nu wo a na kpoma na sro na da eva to amaro buna ba wedi wowo ina na ga sro da pa na yire ngo la pai amaro buna ba na ne ba yo we gara ina na ga awo jojo ma pa gododua ye woni bena so da pa last na lo so da pa jijina akpena no fiare ke nkonyesem nya dogola part 2 ne magogo adam na bena tanga semanwire akpena ma una ira ma shama ka aizare